no. Dino gila panau Victor Chino. Dikade sakit statulo na uye na ushinja makia. Ena liag maji pula na bonga liag umpanam tala Luisa Samba. Luisa Samba ke maji la puna pula ba. Agis buana agis ise. Ena niaga na panau Luisa plus ke buana agis ise usia na pumadika. Ani ise di ko ini di kostok na dagala pula bes pagapagan ke senyo ni. Ela se dicola usama. Sasalam na digala panau sama. Tinasalam na digala panau panau junior six. Batungam shana pangam chala na sanesa umshana. Engada nga pesya aga majil dawa pansu Elvis. Kudu ka pansala panau Elvis tunga di sali kwena di Costa. Wasagal ta lagala panau Victoria. Hetta ka pansu manjang ada bumalo kantere dangerous mena. Kudu ka pansu ngolo kanti kumalu kapatino mangka. The African fruit pude window manga. Basi be film bagala panau mufa. Film bagala panau tarik tengah umshana. Kudu sampai Pandang kono bilang pandang nabido kaca gada panai kameri cepala bangong jaja yang ada gada panai gulisi ada gaspon agasis untuk sampai peno Pucino Funa ada kameran kakak kakek kesa Hutikan mana ya fela Hutikan mana ya fela Agak isya gila panau kubang panau Hutikan Kosoda, Kochin na panau Victoria, Kochin na tayo lipansi. Enale na pone pula bumalik pa puna bamaraso siga sagat nani. Ila sa dicho na panau sama. Tatagat nani na panau panap talaw sama. Engalis pagapagan ke senyo ni. Dicho lang alokante. The dangerous mena. Huwag ka patut nga di sa lipo na di Costa. Pumalika. Huwag ka patut nga panang pumalika. Dicho lang siya ikumba siyang kani. Nada nga panang flex carry buffy. Labo lang po na masyang ani. Engaling nga pesya. Kumbaga mati nga panang tamendes pagapagan ke senyo ni. Enale nga aling kambini ang kusa liasiga sa lapa hindi miklog na pakem kabin gafaro untuk sombang nga panlik ko nung pida nga panlik na pida ilaisinta sa saga nga kona sikta na nga paika na nga nina hasentli na kusta mo dito ispamis na nitugula makasini sa paikana wala na ba nga sugot dito makasini lang ang mamaniti sa kasini kalapuan e pula labo ang alang nga pesya usama wa masamsama usama wa mapanana hudawapan sa kalapan usama siga sagat madutungum siya nga malume tulong and just long propping the pola hindi naman sa kakul kila po na kiyong panag dalaw sama ilasil po sa kamanil siya lang alap kante na dangerous meni hindi tayo nga alam manawil siga sa kamanil kila panag kante yung alam nga pesya agamandagas po nagasisi yung alam maraswa sa pamricha hindi naman sa maraswa uchin kila panag Victoria the Victoria is the head injury the Victoria is the head injury Ikandang apa ikandang alinam Chandupola Siakana na Sigunatskika Inta bago sa Kilimanjaro siya kumapina Paya sama pa na Beriel sa Egasi Paya bewa pega niya gana pa na ba pa na ba Shining Stasi Besa nila scheme of the day Yapa pa na ba Sprite View Ilafeni Hapa kaisi chaka laka chaka yuka chaka muka Ela simbi ko pa sige manche po na buchi ni Sambembe Utkala panau Victor Ponce de Ponce gana panau ngesini na polabo. El Ponce gana panau Marasa. Ponce gana maduli sa samba gana panau Ponce ngada mufa. El Ponce ngada bunsa kwansha bulo siga sagat nandi. Dasani jara shankani. Scary move gana Ponce gana panau shankani. Kala Ponce gana panau polabo ngada mufa. Ngada gana panau kumfanam dalam panau adil gana Ponce pulake. Ngada gana panau sama mapanana. Siga sagat mandi gana panau sama. Ini alis pagapagan ke senyoni. Pagkumunta sensa laina. Basha siya nagamache ni Junior Six para mo na tiway keteta ubum na din niya sense lamina sali do tapan sige manje sali sa mocha agis po nagasise amarazo siga sa man bat nga di African fruit agis po nagasise et nasel bakulay para la bol yang bagwantan diani bachi nga panle ko na pila nga panle ng pilo nga ko at lam chan po na utaba fa na zone 3 esa ke kala pa na upload si Pukinda waya so ente nga lagulas fo Bakasi leche siga bapana bencho man escapete Oga masyo kala pati made best team wina Asasi gutum kala ya pala unjan ko tayo dinaw pedide Nga lagum siya na malume kala panong siya na Labo lang at pala kala panong talang
function. Engale usleda manyikinyaso. When you shake your body, the government is complaining. Kumagam na digala panitulaga majine style. Kiyandam tam fanam talang style. Utala panatula African food kapatino manko. Utaga pant African food kapatino manko. Utaga pantigala panau manko. Utaga pantinga de gumayoyo. Sigagam na digala panau yoyo. Utinga isyo panam talaba wangam tula nese. Engale nga pesyaga manjis pagapagan besenyo ni. Natunga panam panam pangam tula. Engale mubali tula iseli kunedi kosto. Ada sedi kunedi kosto. Pomalika. Utaga patum pomalika. Utanga leisa samba. Sigagam na de samba ge manje. Ogis ponaga sisle. Wangal tola nese engala panay palabo. Enasili hamba wenta dane. Honga kota nam chande ponak sika nanga paksika nanga nena. Kesa pundiana magkayang bumabidi. Hetsika nagala pawiso gala panay sobe sukana somshalo. Engala nga pesyaga manchibel chasagam na di palabo. Engala nga pesyaga ponaga sisle kumagam na di tambende. Espagapagan kesa nyo ni molokante de dangerous mena. Hulabala nga ponaga na panang talaw molokante. Chin gala panang sobe maguya gala panang vitya. Yakuza gala panau gitcha tulpon gam nadil chola gala panau lisedi chasagam nadil lisedi enali polaga lisedi ngalenga pesya ga majik bafana bamarasa chasagam nadil tine sala bafana bamarasa al kulumi saga majik baktinga umango bangam chola nese umango bakanga majik gala panau talang molokante the dangerous man espaga desenyo ni gimaje engali umshana ga malume sigasagam nadil gala panau umshana ga malume engali bafana de junior 6 bakanga de junior 6 kolomina na siya ikumba siyangkani inalap masyangani gala panipula laba nga pandya ko ng pila nga pandya ng pila nangya gala panaw babu masyangos pukilinda waya kaenke umfana watandi mani nangya gala panaw babu nalito ka pansige manchi gala panipula bekumutala senza line kamuela musikiri de flex carry movie udaka pansige gala panaw masyangkani nga presya ga manchi duka pansig pulaba dia kulunyi soga manjel funinda ba disiga soga mnande itola gala panam talalo isa samba kala pansi gala panalo isa utimba belela si achiga utin gala panam Victoria utin kana nga mapigi na mapasyono gala panam samba agal chachel bega pansi ga manchi pulaba endi chachi ibu gala panam marasa ngani gala panam talaw penetiti agas pono so den ahoto makadio cardio wasagang kena lau cardio Hutinya kusos nongolita kena gala panam talaw hoto makada utaga sa ibuan ng koma yung kalento sigasagap na di gala panang aligong panam tala sa mama pananes pagapagan besenyo ni yung aling apesyaga majik pa na bamarasa inalia gala panang talaw malokante pasibit nga panjab ko ng pila nga panjab ng pila hindi sa kanchwa gala panay kamilisya yung ako ng itim chande po lang ang kalina sa mama etwa kaya ang kalina sa mama etwa ang ngumanin to sa ikaliak bilasa kaya ang ngumanin kaya pasano na ang kaloy ni Daniga ang asilam chande po lang bukul kasi kaya ang asilam chande po lang kaya nagtalaga lang yung sinta lang pefumula ngayon kaya nga silaw ko ng panumtala pro kaya ko nagalapang panumtalang suwa na gusto nila nga pa yung studio kaya nga kung itong sinta lang pefumula ngayon handang yung tingagal panam ni kasi ang kusa habang kisa gusa ko kaya nga kung itsigwat kalapan susinso na siya sege isa pa ka naman nila po ang sabi niya ako Mama playing apa bwana bwana njela mchezo Ronaldo mchezo nombolo 7 omachangane mchezo nombolo 5 tena ngapalwa ngapa palo 15 papalo 6 sekufanele ke vele ndizabhalela ngoba ndiyabona ndifuni Kapatino manko ayosala nelithumela bheke moya beka phansi nabo abatshana bayena kade racer khatha racer awusamosamayo ayasamayo Ay, Manuel.
Okay, hayi ungicacizele. Yes, yeah. Injalo nje. Yes, yeah. Oh, yeah. Injalo nje kumntana sekhaya seliqanda kubabona kabathana bayana ke intela kakatheka beshephana asuka madoda thetha ke razo eliqanda kubabona kabathana baye yena ke junior 6 asuka madoda abathana basemandela esikadunga ayothola nguye ke beshephana yena ke ukapathino mango umntana sepublisher ahlala lapha lokho nalithuba awasebenza ke beshephana yena ke bathi kubona kakade mzala ayasebenza mzala Chelsea inombolo 5 awusebenza sebenzi kumzala awumzala wami umzala wethu awusebenzi ke lapha sisiqela thola ngababona kabathana baye kwabeshepana sethe ngababona kabathana baye into nakakathe razo awukhatha mntanamo iyothola kapathino mango ayohlala mango afika abaqutha umhlele ekhaya iqutha ngaba kwabeshepana ngiyibana kakathe ma7 ibethe ka13 esebiyana styles afika nje kwabeshepana yena kabayithatha ibhola kamayoyo tsokolo ntaba aqala nje bacula-ke ingana amene aqala nje bacula-ke iculo ingana amene liqanda kubabona kabantwana kabathana bayo ibiyana basavele ezayihlanganisa kusinina ebekhangela umzala ajikeleza afika bayithatha kabeshephana bona kabathana bayo yena ke nereyisa thetha kakyaphi izwese ibiyana babona kabathana bayo ireyisa ayithatha kakyaphi ayiqala kasemva uthine nakabeshephana uvictor uthi ubona intithukuza ayithatha ke le bhola beshepha ethwale ngababona kabathana bayo umayoyo no-styles umuntu nomkhulu wami ebe ngaphansi kebeshephana bona kabathana baye kwabeshephana ne-junior z bayiqala kuzama uzamayo awuzama kuhle mtshanamo ayohlala uzama kuhle ayithatha nje ayikhuphela ngaphandle labhola uzama athi ke ngaphandle kukhona ukuphila ibuya kaseyithola ngababona kabathana baye yena ke into nakakade nereyisa azethi beshephana bona kabathana baye ireyisa amahrotmani ayithatha bayithumela ukuthi abathina laphola one pump ayithala ke nakazama sekabeshephana nakazama enyakasa kukhethe athi kude mask azayithi ke beshephana nakakhethe ayohlala kusinina fafola uthetha abantu betshele maphelethe ayiqala kuzama ayithatha ke nakazama ayithumela ukuthi abanthuna isayithibana nayo ke beshephana slow poison thana mnyathela nemnikulane busa imvelaphi ukuthi ichabi ihamba seyithathe ke le bhola sibeke phansi sekabeshephana nakavictor uthi mamela mna komntanamo le bhola ithathe nje uyibeke phansi ingashukumi nesukuma uyikhabe ke ngoba semile nansi kwabeshephana bethwala kuyena ke ukhethi bathi ke ubaleka kuyo yona ke isiwelela hayi inyane ngekho ibuya nabo kwabeshephana bafika bayithatha ibhola kaRonaldo ithathwa kuye kwabeshephana general ngokwayo ithatha nje yena ngesigqila khala ukhathe thatha kakyaphi ibuya nabathana basemandela imlatsi mandela ithatha ithubela kayitini ayithatha nje bayikhuphela ngaphandle bona kabathana bayo yena kabeshephana sethe ngaba ubona kabathana bejunior zenze esebiyana uloyiso kabeshephana ithathe ke yena kubona bani ithatha tibona mayoyo ubona loyiso bayehlala lapha lokuletha abafuna mango ayemfumana kusinina one pump ayibamba kanqoba kabeshephana kuzama ayithatha yayendlala zamayo sekabeshephana besilwa asilu bafethu umcimbi wokulwa siwenzi silwa njengebhola ibhola sibeka phansi sihlale okunye okuninzi hayi asingeni le chef yabo indlela ehlose ngayo ngafuka ukuthi nguchenene abanye kanena bamazi uchenene yabona lo mcimbi wakho lo samane nje sibakhumbuza ithatha nje bayibeka phansi kabeshephana nakuRonaldo sebenza amayoyo
sele sakashaphe ibuya nayo kabesha phana judgment nako referee uthini kabesha phana nako Victor ngeke nako Victor batshele nabanye bageze mabezobuka ibhola yazo ya sibe nama-support agezile yayibona into ithethwa apha ke majensi hayi mhlekazi imnandi nje uba mna ndivakala esawundini wena uvakala apha kuyo straight ithwala kaba kabesha phana mbona kamayoyo wazana yothunqaba xa umkhuhlane xheko hayithi kabesha phana kamayoyo hayentsala isibaka sezulwini sabale bona styles nasi balahleka afika nje kabesha phana mayilweni bese buyana khethe hayithatha kayena kakhethe ikwaletha kalapho uzawuthona imbane izobuya nayo kabesha phana bona kakade awumasevene akhala kabesha phana yena korefe utayithatha kalapho libeko phansi ithwala kaba bona kabatana be-junior zenze azayithini besha phana bathana bakathunga athaphakama mntanamo itheni lifele empini ngoba kaloku nanesufele sibhedlele izawuthwala ngabo bona kabantwana bayo kabesha phana be-junior zenze azayithini bona kabakhokana wayena ke-junior zenze iyothwala nguzama ayenhlale kena kezama ayithatha nje kabesha phana ebekana amasilandi ithi bana nesabelo ayithatha kena kesabelo alobona ngayo kabesha phana izothi bathe elikho store esebuya naloyiso ayithini kabesha phana nekuyena kaloyiso afika nje kabesha phana usabelo ethe yamnyathela mnenkulumbusi imvelaphi siyithathe kalaphola sibeke phansi kabesha phana yena kalaphola awuthwala ngabo bona kabantwana bayo yena ke-junior zenze abantwana bazemandela esikhathini esikamabinzela iyothwala nguyena kikatela imnyama ayithwala kena kekhethe ayenhlala lapho lukoletha kana ayingozi wo umsala kabesha phana fika ikena kaphathesa ayenhlala kalaphola kabesha phana yaphakethatheni biso ngaphandle ibuya senegama elitsha thola ngabo bona kabantwana bayo kabesha phana ngoko abantwana berazi azayithwala kabesha phana bona kabantwana bereyisa khatsha mntanamo ubona yena umango ubona yena kethenene ibese buya nabo kabesha phana bona kabantwana bayo yena ke-junior zenze ayenze basethe ezendeni ibalahleka icontrol ibizo ngaphandle ibuya ke senegama elitsha thola ngabantwana bayo kabesha phana abantwana basephambrege liqanda kubantwana basephambrege liqanda nakubantwana basemandela ayithwala kubona kabantwana basephambrege abona yena kabesha phana khante ayonhlala umAfrika ebaba kanquma ibeka phasi kabesha phana bona kabakhokana wayo yintena kakade kabesha phana razor ayena sabotana bereza ayabathungu yabaphendla afika nje kabesha phana khetha sebenza kakhaphe ibe yana kabesha phana awuziza mshini awumathentene ayithatha kabesha bona mzala ayahlala kena kamzala ufuna sabelo uyafumana kusinina afika basebenza kabona kabantwana bayena kadereza ibuya nomango ayonhlala emango asebenza abantwana baye i-junior zeze sebenza kahlaphe ibuya nekatela imnyama lichitha umhlele ekhaya izobuya nabo bona kabantwana be-junior kusinina ukayithwala ngabo bona kabantwana bereza azayithwala kusinina ayithatha bayithumela kuthi abantwana ebeka phasi kabesha phana bona kabakhokana wayo yena kereza anazo kabesha phana bona kabantwana bayo yena kabesha phana be-junior zeze nabo abantwana be-junior zeze bamvalela indlela uthena mnyathela namnukulane mbuzi imvelaphi siyithathe kelaphola sibeke phansi ithwale i-junior zeze iyothwala kuye kabesha phana awuzama kuhle azoma kuhle awumathethe baphumile kabahlali bazile bazokomninzi lapho lukoletha kasebenza siqina khelo kanti sebenza kahlaphi izobuya nabo kabesha phana bona kabantwana bayo intena kakade be-junior zenze twaphakama mntana muzithwale ebeka phansi nangu styles ebethe hlala stage ebekanamesland iyapho kontantiyane iqala phansi kabesha phana bona kabantwana be-junior zenze awuzama kuhle ayithatha kena kelizoma ubona khethe ayidlala ngasekunene abakhokana e-junior zenze ayithatha nje bayondlala bakhangela yena kabesha phana umshini akhaye esikhaya umshini awumathetha kunzima liqanthe kuba bona kabantwana baye kabesha phana sethe ngaye yena intena kakathethe junior zenze liqanthe nakuba bona kabantwana baye yena kabesha phana thetha ngatena kakathe bereza awukhatha awukhatha mntana
the Shining Stars versus the Real Tigers. Last game, Ishagalaka versus Plainview. This is the Church of Banaga Sasana number 2 Zosana number 2 I4. Habis sabang mo tulog ka na kapesya pa na lamtan yung opa. Yo, sinabugeluwen. Dal number 2.